tolak satu tak buat, tolak satu markah. Tapi yang you ada masa untuk final 50 markah. So possible markah you jadi negatif. Sebab you takkan banyak kali. Ha. OMG. So possible lah markah you negatif. Oh my god. Kan? Apa uni lain tak pernah kan bagi markah negatif. Tak ada. Ha, uni kita orang bagi markah negatif. Gila lah. Ha. So it means you kena counter balik on kita orang ada midterm. Contohlah markah you tadi negatif 15. You punya midterm jadi 15. You punya midterm 15. So means markah you total sekarang ada kosong. So means final nanti ada 30 lagi markah. Okay. So kalau you score pun That's 30 markah. crazy. Kalau you score pun 30 markah, you still fail. Lulus tak lulus. Hot kan? Takutnya. Nampak? Terima bunga maafku. Janganlah sedih-sedih. Dia raya kat Sarawak. Memang ada orang Sarawak. Tapi I tak jumpa you lama lah. Nanti balik lah kita jumpa lagi, okey? Ingat. Tapi tak. Apa? Nanti kat Sarawak I nak bagi something. Bagi something kat Sarawak. No. But it's okay. We got our apa tu nama rahsia. Apa you bagi nama kat I apa? Oh, my bro. I bagi kat you. Oh, QT5 tu. Janganlah. Nanti yang ambil adik I tiba-tiba. Ha. Tak lah, I tak tulis lelaki. Tiba I tulis boss man. No, jangan. Bahaya. Balik tak, I miss you. You tak rindu I memanglah. Tak tahu pun. Tak tahu pun macam mana I boleh rindu you ke I tak rindu you ke. Nak rindu I ke? Banyak pula barang I